Nitwakira we bari munonga program Sisiimuka TV West kandi twakugambire mu studio twino mwami Mugume Nathan ogune head teacher Mbarara Junior School hano mu kibuga cya Mbarara akashoza karaharo kandi rero mashomero gamani nabo icyo tumwinaha obwire ngo when you have an educationist mu studio nkeji numbana mugamba akiri kubasa akikugenda misho no bwirebo kumurukisa abantu bari mu kuronda fees haza ubwiro nibashira kugira ngo abantu nibahereze chooses nyingi those who take beer nibagirugaho ahubwo hatiyo no yeka ari cyo kunywa beer utakumanya abantu kubaragarike ondira tira social media yajya ngo no bwirebo kwe anjuro wa baso kajoti ninye tata ninye mama ninye mweno orukugeza ho kurondo kurabeho kurarenje so it's not an easy week. First of all, twakwakira umwami Nathan kandi how did you perform? We bari munonga nyenda kusima Vision Group hamwe na TV West aho gumana tweta tujaha kandi mo especially nyenda kusima ahabwa mu mugo gukora mu runyi munonga n'abagenzi bawe. Itwenga Mbarara Junior School tutwire ntukoraje konga mwene cyo mutano umwaka ogu no kugira ngo twihiremu ubonero buna mwina bina bana teza Mbarara Junior zo no shwa ngo mwana very much sure wina omwe kandi myself personality I'm not driven by getting for you only believing uri mwana weno ryo mu ngaro zawe ofeyo ahike osya abana bingi buri mwana tunga opportunity kugenda uka mission yitu nkishomero no providing equal and quality education so buri mwana weno watunga ashome kandi ashomeje ahike agende kunga mwene hati kwa kutaha mu competition hato shanga abantu baronda ina itano Bueno ezo kandi kwa kuzama ka competition hata ibyo bicinjire bindo kunke cyo mu mashomero cyako bice cyukuru no kurengo aba because hatu cyo kurebera wasya abana bashatu ninga 10 kunguka shango ine 50% grade 1 cyanje bayisa gutuwa yambori y'umwana wa muhero nobwe mboro wafo kunka abana bona bunyine baka babona chance nabo kugenda mu mashomero y'abakuze. That's the best. Konka mwenu in a nutshell umwaka wo guhanga ati ya mbere twakora kandi twakoraje tikwera kugira ngo aziyujo ko abo kugira ngo hatu tugwine mu wina so tukiya abana 2 ashatu nabana umwaka guriya tukatwine 2 abana na mukago mu grade 1 hatu 2 ashatu nabana kandi umuguredi yo kubanza yes hatcheka ase kabe mbanga abana b'icenda na batanu we nabana nkaga numwe bakashicho mu grade ya kabiri ukherukayo ari no bonero 19 kandi umwaka gwa wiro wabe na kai no bonero abiri nakamo ngwino reba ngo our performance has been consistent tukatwina bitano mwenda buriya hata bitano twine 8 wakube yabira yuwa mwenda nuwo yino mweno reba slight change in our performance no kujya mutwihire yo wino. Oh yeah, that's very interesting. Nabana nibaba bingi kandi bakamunonga kandi abana bo later you don't get issues abo kuba have never gotten issues with children ibakuza you are assured of their continuity. Kandi hade twanje byo kuyayina 2 years later in a secondary school bakivuzwa gwakazi bakamutema you nawe bakahanga program Sisiimuka. Now omukuru nka head teacher mun oryo mbitu bingi hata first orya nko mu Uganda kongo garuka oba educationist oryo muzire oryo mu Uganda oryo muzire kandi oryo mwegesa kandi oba head teacher hati katubandiza side y'ishomero ishomero umbwire nkobu obutwa twamaraka humuro karingwa aho twakurozingira umwaka tukuza kwigura ishomero sheme kwa ryetebekana iserta kwakira benshi na mnonga amashomero
aga agokushanga atishomero ni raza abana ni barara tari rabo kutaha aha hatishomero nk'iryo shire ko ari yeteguye leta ukwakira abeegi amwe bari munonga hati amashomero mingi no benda betebekanise abana baheza kwisha konka kikabe kirungi ni mama shomero tubatine sente kongana twabatine sente no basa kuyibanje utemura embuga ningo temuruze embuga hati amashomero mingi wanotebekanisa kuhumuruka abashomesa hati bakabe bariyo no batebekanisa bikuza kushomesa kutakutegereza kuyija kugira ngo mande twahumuruka baba bariyo mu kutebekanisa bikushomesa abana bashome after week hati hindu kugambira nka bashomesa bitu bashikireho gukora schemes of work gukora lesson notes gukora instructional materials mwene hati kugira ngo twatandika mande abashomesa nabo batine kwebuzabuza ngo bakora lesson notes ninga schemes of work ikindi hati noreba aba welfare y'abana is key in any school hati nka boarding schools kabiri stocking y'ibikuye nangwa ito kikize kutuyamba baba nabasharura wabana ubasa kusavinga honke sente ningo inaho ka sente ko inaho gure byukurya bikiri chipa wanokoraga n'abazire bawe na management then abandi byabirye mu katungu iwe noba ubine hatushange sente zwa waba no topping apa kugura ibintu ebyo zishaza gukora ki zakora iki mwene hati atisa amashomero gakabegeye n'ibyo kurya and more importantly safety y'abana and security is key hati kushanga nka hato mwishomero ukabire nka Heedimasita nobanza uzo mwishomero ureba abana bija how is their safety and security kako barumuke byina ebiberumu for one reason or the other hahabira mu constructions utegura ibintu ngibi aho kaba abana bako mwishomero children akike they always like any person bakunda kuzana kandi bo bana bataho mwishomero tubakureba dangers zikubazurumu aho kandi abana baba kwineka iwe nko mushomesa n'abantu bamanya ngo bari safe very complete n'abamanya ngo bari safe nabo icyo bashemeye kurenga umwishomero ibi byona niko basa kureta ubuzu abana byategura cyo kubanza bashomesa bashemeye kuba barede kushomesa cya kabiri ushemeye kuba ine byo kurya barede icya gatatu ushemeye ku making sure ngo safety and security y'abana umwishomero well catered for ibyo n'ibintu bikuru umwishomero then hati ushemeye kureba ngo ishomero ibikozesa birumu amashomero mingi twine bizo abuka noza kushanga umushomesa ko mucyo ishomero tayine ne sente zo kugura ubucumu impapura choka byo kukozesa hati icyo tukuba tugamba kwetegura umushomero tukumanyisa on the side of a teacher alone parents should also have an input abo kuba hata bazibingi bari no babuza results shomero kareta kozera umashomero gamo konko mu kubuza kagata kozire input yawe yotiremo because baraka miliyoni akateri bari mu cyosiga cyokungu cyosiga ni cyo kusaba is an investment education is an investment etandikiro mukambwenu netandikiro muka otamu oya yakasendo tamu ogure bitabo by'umwana otamu umwana oringwa ishomero yariya yatunga amana ko kushoma yatunga ubwenge bwo kushoma otamu sente urebera abashomesa nabo batunga umuhimbo bwo kushomesa abana so tugamba abashomesa n'abazire nabo ne party education umukuru nasana yes sir hati lora amashomero nkerere yawe mu mahango is a big school yes indeed number baraka government ninga akoba bigira muka dynamic atakucengwa is it because it is a church founded school but government aided hati ne rwanka hati amashomero gonaga
aga primary aga government gona tugeta UPE. So it's a UP school. No wakuza bodo junior, no wakuza gayaza junior, na miryango junior, na magunga boarding, mugwanya preparatory St. Savio, Mbarara junior, Mbarara municipal nagand matters. Gona we are UP schools. Comparing tushana na nagi agari uko dipo mbyaro. Za nombe zitu. Now, mwena hati wanobuza yitwe turi church. Founded Church ekatandika amashomero n'ikindi kikuru munonga. Amashomero they belong to the church, they are the founders. Okay? Aukanitaka nirya church. Konka government kija yaga yamba. Government aided. Nchibanchi mayisa ni nkuku wakuba no sindika egara akatembo. Umuntu yija kusindikiraho tukugire kure. Uhikire bitoki. No sindika egara rya akatembo. Umuntu atereka nkuyambeho wanoga. Waje muri kure. Hati kina makuru kugira ngo government ne yamba amashomero. Then abantu bagire ki bagarekurire government. Cyaci no fonda government ne yamba abazire ne be supporting. Aho kabana n'ababaziri. Nubwo abazire bingi bafite kateka. Ngo abana n'aba government nangundi bajyangu n'abana n'aba president. Ateje nkora. Tekwisha kuyamba in future. Abuko hatinka there is a slogan in the Ministry of Education kujangu our children our future, our future our children. Hati to turinka bungereza za bungereza ko kuri wa hati wakura wawa ibakutwara erdareho hati government kurebererayo ninga nani government organization konka hata Africa ko kura no kurro abana bawo no baraze kurebera mwene ko kuba otaraba fire huyo urukujango abana tubanje n'aba government nkibaje mayisa uryagwira wakagwe. Now hatsi now ikinanyenzere kwikaho neco kugira ngo abantu bingeberebi I'm trying to compare government schools na private aga government na gabantu hata gabantu no shange mne mingi n'abana bake nangwana nabamubazire tukatanga kujya nyenda abana bake I don't want a big class abana bashe bari nangwaro no kushangana inkwende class kuri abana 15. It looks as if abana bachaba we no class ndiyo performance nyenda kumanya how do you maintain this big number because dingo manya number yishomero ryona 12 nabisho mukamarango mwiguru 12 nabisho town yambara ryona. How do you maintain that big number kandi abana bakagaruka class individual umwana kahika? Hati okushomesa it is not all about numbers, it is all about strategies ninga ukodi wata mu kushomesa inambezo ibi tokarebera amashomera gina abana 20 class a P7 unkana basiyazero ni bagwa mwesho kugira abana bake no jango ico does it really akanyoni nyabuzo mushomeso hariya na egesa okwaro kubasa kuremwa abana ba baruntu bamureba muhurire aho nki batakubikwata hati nkirigiro ko washomeza hati abana bari mu categories nitwa bakuru mwana uko turi niyo hati wazo mu class hariho first learners hariho abakurataho kandi bari ababeta solo learners twakibeta solo learners tubeta time takers hati chukahinduka reason no kugira ngukora abahike you give them more time. What we do as a school we teach as per performance groups oriyo murungi nabasa no kwekorera research nabasa by the way abana itonga bashomesa baryoko takachitwara for granted twino bwenge kukira abana bino bwenge kutukira konkito cyase Twine no kugira ngo tukazarwa batakazirwe mwene tubakira mu myaka kandi turebere bingi byo kuba no begeso bundi bo tubakabihuriraga so haba abana baryokwe abarukora kakwitegeza very fast so abo tubashomesa bunga mu class yabo tugira class ndijo yakora mwene hateriya eriya hereruka yo nendo gihereze more time ugende nabo mpora. You create more remedial classes for them free. Bitari
bya coaching amashoma y'amenyi ko kujya bati bajya ngo abana bawe twabiha kandi akasende hati tukashabaga muziri ahabwa remedial teaching ejo abo kubona bashusho fees zabo kwegana abana kwega kandi bashimiye kutunga results omukuru Nasani. I want to know whether it is professional and agreed. I got some people, some of us actually, you know, umuntu kubanza ngo akabiri kucyurura no kutegana sama okwahura abana aba omuklasses okamanya utaba n'abagezi aba nabo kurataho aba nabo kwiza bwanyimaho hata mukikora hata noreba does it not harm abana noreba imwe nkabazire ok yo no kiteka tekera mbera yawe konkitwe ngabashomesa ntukikora kurigirira technical know how no kutwa training irwe umwabe n'umushoma ko atakahurira no gamba bajya group waka abantu kushomera group waka even that niyo karishura mu secondary school ne stipulating a group waka kandi group waka umuntu uje wana ukora group waka nawe no bano yetagamu kumanya abana ba first learners second learners and time takers so abaziri nkuko nana kushoborire noza kushanga mu ishomero yine class y'abana 30 kunkana bashomesa babarakwe kandi kibuze cyo wabuza cyakiri cyo kujya kamwina abana binjo mbashomesa bakabata hata itwe tushangire ejo method ne tukora kandi abaziti bine shongana abo kana ushanga n'umwana wa muhero nawe yahika yazo mu secondary school kandi akikayashoma research we have made research inani nabirendi mporo mwana nagira at stage A at ne yabageze at B at ne yabageze nayo at namwe ati nyowe ati mbendio mbi hatu bantomo A at kandi ati nanka bakaba mutiro mu A ati bamugarizo mbi at kandi sinabadoma at abana how do they perceive it because with time they begin to know we have been separated basing on academic performance hata no manya buri kintu cyone cyukorwa abantu nabatandika bakinaho in most cases bakinaho attitude tar positive konka baheza kurebana bakigoberamo hata bakikunda hata like for us abana no bamayo twine shonga nacyo abo kandi abana no bamayo bakigoberamo nkoko nakushobora nkirigirira no kubazamo ni wo kuwabatamu kuwa wabatamu kagaruko kabagamba utimwe muri mu group ye after all rimwe tumwine cyumukumanyisa kandi bakarota kuba following kuba yamba hatu bamanya ngo bazo uko kubwe konka abantu bareba no bari mu group ejo kandi bakareba ngo neyo kuba yamba no mbahamo wa time kandi above all kubakunda bakamanya no batiro kutyome no twatu yo mu stream age tiyo kugwamo neyo kwishikiramo and in fact yitwe tushanga nk'abana twatuba groupinge tujya twatiroko ne bahika kukira naba bandi abagata abo kabona batamu namani mingi bamanya we may not be safe abashomesa bari no batuyamba katutemu namani mingi atushanga bakora cyo kuturetera nabana kumara imyaka erengero muri 15 tukasiyaga mwana mu grade 3 no tukagwisaga mwana you don't have that grade no we have never you na wijo mu office n'abazire no bakimanya results zona zitu zurho consistently tukasiyaga grade 3 kandi tukagwisaga abana why because umwana wene when tugendera a mission yitu provide equal and quality education umwana wijo mu ishomero urebe ngo wamuhereza ubwegese ukushana no bwo ariyo ndijo uri ya first learner yaba disabled twine umwana kandi disabled abantu bakamaje ngo yakutwira mu myenda we said no iha yabernemo mwakugwawe hatari mu secondary kandi nashomaje tabaka mutemere manye kandi ari mu secondary stars zityozi kungano shanga umuntu yasi umwana binita akayamara umwaka gumwe byanga ubundi byanga naba habirochi in most cases okushanga abana nabagamba kuba yishomero n'ingano baragamba hoje for instance agama shomero amahango nkiryanyu Mbarara junior jo agagandi amahango
abana bararikire kutamwa but sometimes noza yishomero ushanga abana bayumukana baruwana ujutaba abantu bakaruga abana bakabajya bata ushanga umwana akonvisinga abagenzi be that our school is the best. Yeah, this is why, for example, ushanga kati how I wish we had many facilities tukabe twina abana bingi munonga konka bukushaka mwagira facilities ngati twene shonga nabana inkumina. We don't have any problem. The challenge is only the facilities. Abuka abantu bari yo bizira kimwe bareta konka twine myanya hati iki cywabuza abana kukundi shomero toko huri amashomagi nabana inkumina tegara mu mutabona umwe nkigira abashomesa uko bakunda abana nabwamba ho welfare y'abana abantu bariyaje nabanywaje nabashomesa ubwaje nabakundwa abana no mwana ashime kushanga ishomero next home home away from home hata noza kushanga ushange nabana bamwe nabareba homes as rihwero nabareba nkihwero kuchira nagerageranza ishomero hitomuka ushanga ishomero hitomuka mwene ukucyakubire no kugira ngo tukabe tugezaho namwe no tugezaho konka turi mwitu kurimero kugira ngo ishomero Rebeka eka ya kabiri ninga shangiri ryeka kuchira home umwana kwa kurya ayishomero yazo mukata kurya atyo ushanga umwana nari umuka ayishomero naryaje kuchira umuka garwa maka icyo kibanga cy'creatinga comfort ushanga umuka umwana barya ka meals nkibiri de kunkate nkitwe meals 5 mu izo so umwana reba nkumuka umugata nagurya buri izo hatariba ishomero aho kandi wari turi business school we are a public school so each tukora cyona no kureba tuyokereza ohereza kuri umuntu mugwachi utwaka wasiwe nka public servants so hato muzi umwana nareba ari mu mizano arareba ari mu kushoma nareba ayine bagenzi babashomesa bamukuratire yarwara bamuha attention hato umwana there is no reason abwica atakakunda ishomero na wamuye umushomo wajote mwana wani yenda kuyo mushomero nanka amashomero mingi ningamanya mingi agabonire agakureberera abana so I mean umwana najya tukwenda kurga mu ishomero hakire ishitamere cyo why because nashanga facilitation ya kutunga kiboko no banga amashomero mingi gatuntuza abana na kiboko nawe unanya karugo nkantera muza kiboko nchitari chini hachoka hindro tenkora kandi yo bakakutera Saulo na Paulo turakabahuriraga uriyo abe naza Damascus hati sinegenda nehinduka we are changing to modern methods of handling teaching alternative to corporal punishment hatu kuteka nkumwana nka ukashanga umutire nka describe no tera temikono gite hari ukatera tokumana yiwatera nabana hatu bakahindura uburwire bine bwinyi no umutwata utumwana turarwire nkesu goze bajya nk'umuntu wito mwana so hata mwana bayana areba nato tuzuba ishomero sanitation rufuwa aba bana nabo mana abantu bako no babarya abantu bamanye birungi so hata ibyo bituma abana bakunda ishomero bagumana n'umushomero kongati hatarwe hat for example for like our syllabus kandi ndekateka naganda amashomero the girl child how do you cater for the girl child for example umwana w'umushiki ashemereye kuba ayine guidance and counseling ntumuhereza hariho alternatives ayishomera zo kumuyamba in case yazo mu mico mu first aid yo kuyamba umwana ubwo ninga yagira n'abantu batendekijwe by'ibyo ninga no kujya mu yazo mu kizongecho kandi nabayo icyashikero so hato umwana kuko abagenzi be bareba cyambaho atayambirwe hati abana abo nabo ishomero barakasi tubakukunda yabare mnonga omwami Nathan Mugume kandi ubunheadteacher wa Mbarara Junior School
kandi no mushomesa no muzire ibintu byona aryo mbiti bingi hato bwarya nanyenzura ko turukeyo that is the administration part of it tuza side yo muzire okushomesa oku ari umuntu akayanzira ati it is not about how much you have atkandi kuna asitamire mukuza kuchirena naenda kujandishana n'amazima ko nyine ko arabine sente abana bakanga kushoma bakarema kushoma nushanga umuntu ayine bintu ayine sente funga abana tubashome kujata abana nyu bakanga kandi ureba no mu abatazinura abantu barugama bashoma now indi kumanya omukoko ahitutandikira because it is the basis of everything akakorwa ki kugira ngo umwana nayimuka ine foundation yo kushoma parents basheme kora ki kugira ngo okushoma kuza kubakiza hati nyenda kumanyisa tokureba abagiga especially abashubuzi waza kumuyaho enushu mu school fees no tegana tuba kwa fees nubaza kuza kushasho abingi tikumanyisa bona bomanya noreba abashubuza abo gamba every coin should make a coin and fees take go exactly when akire nkita go konkanije koba in the long run mbweno nyenda utira kashano rebo mu makabwito uri mu cyaro cyane noija kushanga ngo ababibine sente abana babo barashomera kandi abaye baryaho batine sente baryaho abana babo bakashoma hato okushoma kandi kindi no abaye barya bagiga families nyingi imyaka iriya hato bakira bagiga abana babo mugira hakabuki no kugira abana babo bakashoma kubi bareba ubwiga nk'ubwabo hato ubwigobwe nebanje babigurize baheza so mwino ningeza kumanyisa ki okushomesa tsende ko ekikuru umukushomesa no wiro kugira umwete umuntu naba naguza amakara nyombi n'abaziri naguza amakarage naguze butoki ari umukikuru twahirize kuhereza kirawo ukishomera kandi tukagaga tukakwatana na mwana aho ashomesa bishukuru barengiriye 10 abana be bakafa bamusijya yo uri kukonjera kunga yaje atabana agenda guza makara guza butoke areta kwiyareta no kakira kwiyareta mutware rozakira umwezi kirema ubona nibo rebo kuwa mukwataraho wakireba kuko reba ngo mukikora ine wiro hata abana be ababishukuru hata bamwe bariyo no bakora kunga noshanga umuntu ayine senta ine za kurana ine cyo kubaza abantu umwe banga kushuma ninga umwe ushanga atakushashura fees no bakubona bo ayishuri ushanga uniform na mino garugo kugereza umwana ebitabo nta mujya tito bitabo ikume naha mushoma cy'ibyo takufaya no kwenda kumanya ishomero tabona wakoze se taza mu rukiko akamanya fayi ishomero niki so ukushomesa no mwete kandi kuko nanagambe kushomesa ni investment nitone ko twashomera niwo kanye nanjye ko nashomera ukanja ngo ukore umushamukuru watandukanye n'imyaka 10 tari kishomero n'imyaka 10 ubwirobwe bakaba batakushekera abantu bakuzire because ari n'umushomeso wacu ataba 11 ma obino P7 yari umushomeso washikirire atukagera ngiye kutandika P1 bajya mu kuze bandandikisa P2 konka ko nawe na P3 umushomesa cyo twire ningambira abashomesa utabona bonesa abana aho ko umwana wo kubona bonesa to kumahoro yiki kugira ki kandi kikumweba so kuna cyo mucyakashatu umushomesa aho ya parahisa icyo kibingamba bahandike ntabwo n'umwebemezi wihanga ka abo kitabo cyandikire kiba ya provingire cha success of UPE story yanjye abo bibingamba tukujya mu nibyo ari no traumatizing that teacher yaciro aho ko hata nawe tarya haza kijana mbugana namushaka yabugana n'ushomesa university aho kakura yataho class oba ni wabe mbo ajya to mugurisi witu wahara
Auko indine kandi umuguruse myaka ikunda kumuryo mbana wange. Hata kigama to puranatamo ishomero naragamu. Naragamu kandi ishomera nombe primary school na Zalvind boys. Kuna shikire banyakira bambuda buda nashoma niyo naherire P7 nahenderire P7. Ungana nyina ashomera kuna bendi yo mu university ni shomesa. I was teaching at Bishop Stewart University and KIU. So kuna bendi KIU ishomesa ba upgraders, grade 5s, bachelors and eba. Ishomesa nakaize kwa upgrading. Nyakira nakushemerwa niweze kushoma na ibuzabuza. Yaba ari mu lecture room andeba mwakira mu introducing nka one of my best teachers. Yampurire wari yampurire abantu batira umungaro ukakachukora kwenda kubridinga tinga differently ngo mushoro wena gatuza mukahumuro kache munonga program ni Sisiimuka TV West omu studio twino mwami Nassan Mugume kandi no mwegesa kandi Heedimasita wa Mbarara Junior School twino tureba ukutwakubasa kongera amani omunshomesa aside ya nkomuzire rwe kwasitabe sente aho kwa yakushobora kandi nabari mu mashomero mu administration n'ahandi ukutwakubasa gukora kurungi kureba ngo kushoma kwanura beji program Sisiimuka katugarije Nehida studio neya TV West kan program na Sisiimuka mu studio ni Vincent Mujurizi rero tuganira habwegese bantumwe rakedube ataka file education wahiyanze ngo education is the key umukuru Nassan hatiwe ni mangu naho no chimangu no bwegese ijo nkanku inawe ne bishop ubukambugine ngayikuno yangu torashomera bishop no mbugane abantu abo bugine nemyanya yogire mu self sponsored nenchiko zogire without education where would you know education is key konga abantu bakatandika kugira ngo education ekeri gicumuruzo kare nkonga with time ngo abantu abaye bagine gicumuruzo gufuruzabo hatu no shango shomire kutine ukwigo mashat if you have keys and you can't open anywhere hata abantu batanga kudautingo mu rumo gucumura what is your view hati harho difference at education na no murumo there is a big difference okushoma na no kutunga umurumo hati okushoma ni ngo kutunga ngata kandi bacufumu ngo ine ngata tabura cyo kwekora at one time uri yabone cyo kwekora mbona shengo ine ngata ushemere ko ine ngata ojine uyiteguire ne ngata yawe ashenga to kagiteki wodi ne cyo kwekora no cyatoti ate no reba education tugeta investment no bikam time will come ubu kujya kushanga wawe by the way no muntu in education takushana not in education na reasoning sense of judgment kandi yanda no wetu tuchumanye ngo arho education hamwe na learning no basta kuba oshomere konko tine wengi you might be learned but not educated kandi abantu abingi nikwe toka umutawo no twine abantu abagiga first class konka torashomere business administration ico njiba nkimayisa ngo bino bwengi okushoma learning isheme kuyamba kutunga ubwenge kongerera bwenge bwoyine kugira icyo wagera icyo wakora no bitwa kwemera mu itukora mu mashomero no yenda kwega kunga no ndana no kongera mu kigambo cyo bwenge kikagira icyakusi so hata no shanga umuntu ashomere ayine bachelor's degree in agriculture kunko shanga rya Kampala na rondo mu Roma street
kandi waba umwe bine n'itaka kandi yakugira umuka skills akasutankahe umuka mwene ikibaye magirana ngo education is the key ni key kwigura ubwenge bwawe kureba icyo ushemeye gukora you can starting something to do hado umuntu nabashomere degree konka ushanga ko yashomere degree Bachelor of Education in Social Administration soswa hata nashanga anatekateka yatabwine mu mwogo atagira iki yakora kunkaye bakujya mu yareba nkahantu aho katunga nk'entano kwa kuko katunga nk'entano kwa hati niko mantano kwa bazi muri bagenda ki watarika ka business kawe kakatamu ubwenge bwo buriya ubwenzarwa bikabasa kumusya ngahabagiga bo mutawuno bari yuje ukore research yawe kandi mangu you are very good at research it is well known out there on programs zawe tureba zo muri we prove you right or wrong but we have proved you right uje ukore research yawe mutawuno uje kushanga ngo abagiga binja barumu nabamwe tubararengera P7 ico it's a clear indicator yo kujya na washum no yenda kushoma kwa guiding ubwite huri ubwenje bwenzarwa wihe mu cyo gukora hatu waza ngo mahanga gahera tunje uko chance nakaho mahanga gahera no shanga umuntu naja avuga motoka aparkinga bono bakoresha ha by the way mahanga gahera no gukora kwezi abingi avuga motoka ye kabungereza avuga motoka ye parkinga aho ahamu overo ajijwara ayera rugudu awargo aza nko irwaro aza kunko shanga ibyashomeye tugine kakwate nuko yeremuga mukariyo naronda ki sente ungati to umuntu nabashomere ajya nyine degree yaje bande bataninkora umurumo ejo mentalite nyino mushije n'abashije tukabahuri yaba cleaninga mu mashomero cleaning toilets latrines wamweta cleaning akatujenka latrine yemo ijyo ni mutwaro ushanga hata n'ushango ine latrines kamuna ninga bina septic tanks azemptinga kamare hwesandi jetu miliyoni 5 na atapa kasa hata n'ushanga nyo umushara ndi ya mutwaro ishango tekwinuka agona meza atanu tekwinuka hata tuchemeye kwiha mentality yo kujya umurimo ko nashomere ubwo ufite ko gukora all the time nitwe hata nkitwe hata kibeke gicumuro abashomesa tumwe mwe hata wabuze umushomesa tumcumuro ukoze iki noshanga ngumere ayishomero kumara meza abirarya hishomero nasibaho ari inzire damu kwiza motoka hata iyo wakugira umukuka byara kakagura kahinga kahantu kabyaraho imiti nyurije kuguza ningo kisharo jombekese I have always told my staff that when you get an opportunity to be free at home do something. Yes, rero tugeno misho bantumwe kandi program eji aberi nkumunonga abogwe binde bituri tugambaho nibinde bitutura. We are not discussing planets, space science. Binde tugamba ibintu ebitutura nabyo kuizoba ebitukurabamo. So abantu bari bakumurikisa abana, give them a key message about ogaruza abana amashomero abatamu eji iyoneje. Tumaye utamu eji iriyegumire abo kanore habiriho n'indwara nkejwa ni ndebe period nyenda kuchikompera kutwa bintu rwo muri lockdown ya exactly binakakwate ine mukakakwata abo kabinji guzembuzi abenge naguzente ate nyenda kushaba bazire kugira ngo bashikire amashomero batese n'abamashomero cyarengereho ushanga umuzire takumanyana n'ishomero umugibyo kuko nanagamire gushomesa abana no kwikahihi n'ishomero umufizi mbyo gukoresa
na n'umukushomesa abana abukana bw'ubuzire wawe wabwina akasente umwana akaza yishomero utakabona mu cyenda ugira ubuzare n'ishomero ugume notunga feedback umanye umwana wawe ayishomero umukuratereze urebe umwaka abantu bagimuha kandi abavo abantu bakibera n'ibitabo bye naho umwaka bako sente zo gushashura bajya mu investment na wagira business wota checking negwa na wabo yo muri sawende utagira kushura barisa amateno ushanga bakagaguza kare so ni inshabangu umutamu tugeze kwika munonga bashomesa kandi tugeze kwikana abakuru b'amashomero kandi tukoretereze n'abana bitu kandi tutabana mu mashomero hari abantu kohereza abana mu mashomero bwanyuma yesande kishatu bwanyuma yesande ishatu ushanga muhereza abana mu mashomero abana tabine na bitabo tubine na bucungu tubine na bikuri hati ugumwana kibase no basubutiha umagoba niyesya kugushe bikono biya yabare mnonga omwami Nathan Mugume umuheedicha Mbarara Junior School omurumbararo omuntu wamutayiso mukashishaka kurugasha ibiri za 2005 tugumire na waha ikiyaganda kiyaherukana naco habehe nkoragana nungi hagati yo muzire n'ishomero hati kiyambo mwana kushomaje ukayishomero bakuje hazo mwana ogwagiziremo ati umanye challenge zizakurabamo mukwatagane bareke kusindika mwana ishomero kebuka byo ngo no murumo gw'abashomesa they also have kids nabona bazire nkiyo ibyo reason yo kujya tabana abazire abashomesa no bakubasa abana they are also parents like you so habe nkoragana nunjejo kandi yagira ngo abana bagende kare aha mashomero eka kujwanze abana ukamita ubu wayenda kugera program ukazumutasi amakosha ibyo batakuyana we bari mnongo mukuru kwija no kuganiraho nitwe waganira rensiyona abo kuba abantu bareba kandi we appreciate ukwija ugasharinga nitwe ngiba nkiyamba abantu bingi munonga so we thank you for your very much kwija abo kwa haraho kujya ati nyewe ndi busy ninga some other people are somehow selfish they don't share what they know or is the rest so sim katugumizemu atakajwega katwaza kwakira bisinsi no program ya Sisiimuka mwabare kureba TV